pausingda angang ama laikhidabagi wahauda Mothers Care Children Hospital and Research Center da irang thokre hospital akai atoi nangkre Laimapokpam Public High School da lenga ki mahiloi sangsing hingat hanana ba lengak na laurak kiba khongthang chawna mai pakpagi mami tare Tengnokpol District ki manung chanba Konaitong Village nongna sabayum ani makutta khutlai matik chana paiba mioi kunthra romna thugairam le Bosem amasung kosem na loba class 10 amasung 12 ki parikya da makok matang takraba amadi mark wang na phanglakraba mahiroi singda pukning thawat na ba leptri Amadi MPDF na mob violence hantahana na ba miyam da pauzel piba wall poster phongkre Kurumjari Times of Manipur gi numidangi pau mityang tabiri ba singbu Bidyapati mayang lambam na taram okjari hauzik pau sandok na pizari Sagol banda laiba Mothers Care Children Hospital and Research Center da operation tawraba matung discharge tawrakraba tha aniga numit 12 khakta ngairiba angang ama laikhidabagi wahauda ngasi hospital asida irang thokre hospital adugi consultant room ama khoisaunaraba patient party na irang horakpadagi akai atoi thokre kumbi setupur lekai dagi khetremium birjit ki subnatagi tha aniga numit 12 ni khak ngairiba manisna tha asigi kunithoi da hospital asida pukhatlaktuna admission tawbaga loinana mathangi numita operation tawki hospital gi doctor singi pautak matung ina tha asigi kunmanga gi numit yungba matung pung 12 makhairom tabada discharge tawki hospital dagi mayumda hallaba matung angang adu toina obadagi mahakpu layeng khiba doctor da telephone tawduna hangnana ba hotnaki adumoinamak hospital gi maikai dagi phone pairakhide Hanjin phone tawbadagi laibak phaduna atopa doctor amana phone pairakpadagi hospital da pukhalakna ba khanghalakpadagi khudakta hospital da pukhi adubo hospital yauraba matung numit adugi nungthil pung mari ga makhairom taba matamda angang adu laikhidre haina khanghalakibani mari makhai taramdai waije sigijida angang jam kamu amujim orakpadagi aije maonda inform tawge hena ayuna phone to bakanjida ai ring tare nipala ai mon try tawje adubu ma phone pick up suktok torok kidreba adudagi adu tamandabadagi atopa number ama si hospital ji number ama yaure adu number du da taw kanda sister amana paikhale lairamba yai lebdabe adu khangdabne akoi sida porokpaneba de porokana moi treatment to kana moi yadre na admaina haire no yadraga ti moi orim da moi soi gibal di mana lan gi jing do la le na admaina kha haibiyo haiba khaktaneba adu maga thengna jagi haibije thengna buje yadabagi mong dai tare hujik se moi kana kana tomai tongna lai rai ta Amaromda Mothers Care Children Hospital and Research Center ki manager Romeo Salamna laibak thiba thogdok adugi damak nungaite angang adu infantile hypertrophic polemic stenosis case ni hospital gi maikai dagi angamba thakta hotnaki haiba yauna wafam kaya ama phongdokhi thani numitrom doini porkpatati thani ka numitarani dane numi humni stelemba nupa machane mapagi mingna Birjit kowe mase tang kunithoi da khoi sla aga Dr. Soni ga consult towe Dr. Soni ga consult toba sa moina angang se ki problem am leire toin work pagi history am leimni na hada adori poite tang kulum doi da operation tawse hada next day da tang kulum doi operation je timing je set tawre aduga pung ahum ga minute pung ahum makhai da operation tawre ngalam dai gi pung mari kuntaruk ki ngasi saisa angang se so hondre hena mana harakpadagi mana hanjan Dr. Soni da phone tore Soni da unfortunately Soni di ma paraktre ma achin ba kai leibno du di khangdre Nambol Kren dragi manung da laiba laima pokpam public high school da lenga ki mahiloi sangsing hingat hanana ba lengak na laurak ki ba khongthang chawna mai pakpagi mami tare sahi siga January Taratareta Paumi Kangbu Amana School Asida Hakteng Nena Chatuna Yang Silubada School Asi Private School Gum School Management Committee Amana Ningtina Salairamba Tengner Kibani Kendra Sige MLA and Loken Gimit Yang Makada How Kiba Chahi Kayada Mahi Tambagi Chang Name na Lairamba Subnatagi Mahiroi Kuntaret Kaktangairamba
स्कूल असी हंदकी सही सिगी सेशन हौखिबा अदुदगी महिरोई 583 ना मिंग चंदुना महिरोई यामना तंबा स्कूल ओइरी RTI गी मखादा महिरोई सिंग द टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म फ्री द फंगहनबा अमदी मिड डे मील चांग नाइना पीदुना नुपी नुपा टॉयलेट तोंगाना थंबा लेंगा की स्कूल हिंगत हनबगी चप चाबा खोंगथांग हौदोरी अदुबो ओजा मसिंग वाटपा लाइरिक तंफम का इंफ्रास्ट्रक्चर गी अवाटपा खक्तंगाई हौरे हिरमस की मतंगदा स्कूल असगी हेड मिस्ट्रेस एल मंगलेम्बी देवीना स्कूल असी हौखिबा सही कयादा महै तंबगी चांग नेमलंबा अदु लमदम असि क्लब सिंग अमदि लोकल MLA यावना कन्न होटनदुना सरकार की स्कूल चौखत्तबा यादे हाइदुना होटनबिदुना हौजिक्ति महिरो यामना लैरे अदुबो स्कूल असिगे वाटलिबा ओजासिंग अमदि मचाक मथुम कयासिंग असि मरि लैनबा डिपार्टमेंट अमदि मणिपुर लेंगाकना मित्यंग संगबिदुना अवाटपसिंग असि मेंखतपियु हाइखि मुक्ता बेंगिरागा भाई वालिबा इंफ्रास्ट्रक्चर भाई कारूम असिसु पूरा एक्सटेंड तौननबा का मई मंगादंग एक्सटेंड तौनबा पामजै दि छात्रा चंगा मथक्ता तंबसे मसिनदि पूरा छात्रसिंगी मनिंग थुंद्रे अदुना ओजा अवाटपसु हाइबा सरकारदगी आई मतेंग लौजिन स्कूल असगी डेवलपमेंट कमिटी की मेंबर पुखरमबम बिकेना महिरोई कुंतरेट खक्तंगाइरंब स्कूल असि केंद्र सिकी MLA एंड लोकेन की मिटिंग मखादा लमदम सिकी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्कर सिंह पुन्ना थागी अंगंब सेल खाइगतनरगा अवाटप सेनफम सिंह MLA ना हापलगा मतेंग पांगदुना लोकल की ओजा तारामरी नेक्तुना लेंगा की लैरिबा ओजा सिंगा पुन्ना ताकपी तंबिरी स्कूल की का सुदबा अमदि ओजा वाटलिबा असि डिपार्टमेंट अमदि लेंगाकना अथुबद मिटिंग चंगबियु लेंगा की स्कूल सिंह हिंगतनबा कमिटीना होटनरिबा असिबु तेंगबांगबियु हाइखि गवर्नमेंट साइड अखोना मतम कया की ममांग गवर्नमेंट की स्कूल लाइबसी कनामतन अखोना मियंग चंगबीदबा असुगुंबा हंतबा थाकमद थंबीबसी अखोई हौजिक लैरिबा छात्र की स्ट्रेंग से यंगबिरकांदा वालिबा इंफ्रास्ट्रक्चर लैरिबा ओजा अदगी लैरिबा रूम एक्सटेंशन हाइरबसिंगसी गवर्नमेंट की साइड की अथुबदा अमुक्तंग मियंग चंगबीरकलगदी अखोई हेना नुंगाइजगने हाइबसी अखोई कमिटी था सिगी कुनमंगागी नुंथिल पुंग अहुमरोम ताबा मतमदा टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा कोनाइटोंग विलेज दा लैबा TC मिदार अमदि DM मातेंगना नौना साबा युम हैनो खोंगदा लैबा डी मैरान के मोंगसांग अमदि M अंगफुंगना लुचिंगबा मखुत्ता थांग तेन पाइबे मियोय सिंगना थुगाइरमले थौदोक अदुदा चेनेरिबा सिंग लेंगाकना फादुना मतिक चाबा चैराक पिबियु हाइना थौदोक अदुगी मायोक्ता सैम खिबा JC ना तक्सिललकले असी थुगाई की बनी अदुना मसी मणिपुर की लेंगाक पसिंगना अचुंबा YNBU हमलाई हैनो खोंग मी मोय मी कुंथ्रा निफु लागा आइगी नौना साजबा याम वाना साजबा युमफम ममा मोयना लागा लोइना थुगाई बिरमे मखोइगा आइगा खनाबुसु लैते करिसु मोया केनो तो साउनाबुसु लैते अदुगा आइना वाना सादरिबा युमसे मोयना लागा थुगाइगा Accused person Mr. K. Mosang mahai masing tamlingai matamda pukning changba amadi thawa yawba haibasi yamna tangai fade haina retired lieutenant general Dr. K. Himaloina phongdokre wafam sing asi khuraida leiba ima lai khulembi sanglenda pangthokpa materials award yanthokpagi thoramda phongdokhibani Khuraina nebam laikai jila parisat na sinduna parisat asigi manungda laiba board amadi CBS na lauba class 10 amadi 12 ta mai paklaba mahire singbu pukning thogatpa oina khodol pot sing pibagi thoram aduda parisat asigi member A Okendra National Health Mission gi RKSK gi state nodal officer Dr. Jubilee Wahangbam amadi health deputy director Dr. Y Premchandra Su Thauram Mapu oina saruk yaki chief guest oi khiba retired lieutenant general Dr. K. Himaloina hai khibada mahiroi oiringai matam arembada manghanaba hotnaroidabani anau lairik sing panaba amadi yengnaba hotnagadabani ngasi mai pakliba mahiroi sing asna tungi oiba mahai masingda achauba phida ama kananaba hotnasi ngasi nakhoida piriba thauna asina achauba mi ama oinaba hotnagadabani hai khi
Hojik horori bangang sing sena direct license mazana tamaba education background sin mapok sen na chalaba taxi khasi khalaba discipline khare yauna tawaba motivation leaba character yauna thabak tawaba India se Manipur na pan ke hai se sahi ya kai manungda ai manungda ai kya ta Khurai Nanebam Lekai GP gi manungda leiba board council amadi CBS na lauba class 10 amadi 12 examination da mai paklaba mahiroi samayang khaida jila parisat ki mai kaidagi certificate amadi khudol pot sing piduna pungning thogat ki RKSK gi state nodal officer Dr. Jubli Waheng Bamna asigumba pungning thogat pagi thoram asina mahiroi sing da achauba thauna ama pibangam lagani mahiroi sing na yariba makai Matambu hai singna season nagadabani haiki Zila Parisat member O Okendrana Parisat asigi manungda mahai masingda akhanaba miyeng sangduna lakli aphaba mahiroi puthoknaba thaurang kayagi manungda thauram asisu amani haiki Aikoi karigino success oidrise abase job question wangi masi ai sana sohgadaba aikoi khudimona ai success oibda kari sangi aduga success oidrisina karigino aduga success oidribogi maramse aikoi kumana overtake tawraga aikoi success oigadaga abase wakase khanba makak sangi Haukiba April tara teret ki ayukta sitkiba nonglei nungsitta humdokraba lamsang bazar primary school gi fit yangkai gi nipan muk sangba berenda gi saruk asi matam sangna semjindana leirakpa maram oiraga mahai tamliba angang singda nongju nungsagi awaba mayuknaba ubadagi education sport and cultural organization isako amadi wakhalon haudorakpa asana Institute of Medical Sciences ki principal athokpam Ratan Kumari ga loinana isako gi thabak thauramda saugatuna lakleba Assistant PF Commissioner DDU GKY gi Station Mission Manager Skill Khundrakbam Bobby Manipur State Rural Livelihood Mission RDNPR aduga tungan ba maikai dagi sel amadi pangal ki tengbanga loinana semjin kre thauram aduga mari lainana isako gi General Secretary Deben Kumar Nauremna Nongzu thalak pasta mahiroi singna thengnagadaba khudong chadaba kaya adu yenglaga ngasi mateng asi pangbani lenga ki pot haibasi miyam gini miyamna semjin bada karisu akai ba leite lenga na semba ngai bagi mahutta isa na angamba thabakni khalaga hotnafam thoi haiki awaba ma mayok na duna lakhiba makoina class hogdringai hap tharakpa amasung suti tharakpada berenda da ngaktang lepcha gadabadu ngsaigi nong surakpa matamdadi makhode yamna awaba ama phawbudu akhoina ubadagi khoisu ngsaigi lairik laisu tamliba angangsingbu nungsijaduna makhoigi tungi punsi semnabagi damakta lairakpasu oibana makhoigi awabadu yengba ngamdabadagi akhoina sarkargi mateng tawrakadobasingdu ngaibagi mahutta akhoina ngamjaba as a citizen ama oina Sarkar ki property haibasi aikoi ki su property ni ado aikoi na sembada kaisu kaide haiba wakhalon siga loinana masi semjan magi thabak tawjabani Makok thongba mahiroi ama oige hairabadi khangba kanba pabagi hainabe thamba tangai fade haina handak haidokhiba Manipur board na lauba class 10 gi examination da 16 position tarakraba huidrom rohen singhana phongdorakli Tom TV gi Tom TV na mahiroi asigi yumnam huidrom da leiba yumda unaba amada Little Master Higher Secondary School da tamba yumnam Ranjit ki machanu par rohena makha taraduna nongmata chaurakna pung mari dagi taruk phawba lairik pai imungi miyoi sing amadi school gi founder oja thoiba amadi oja singna achauba mateng pangbi makha tana Little Master da class 12 phawba tamlaga Delhi da tamge haina khali Civil Service Exam thage haina su khali haina haiki samtoi aduga adui matungda ai routine do inba ngamna honare aduga ai routine do da sang naina haidi nongra tawda thabang ai loi ithola lo kanda like pabgi matamje si kitang hanagi sang de kitang hena hapsanba like pablom de hena hapsalaga admai preparation tore adigi subject ki oina subject aina walau the makeup tawnu hona bada aduda hani emphasis piba subject kharaju khantoga admai toga aina admai hona rakon akoi class 10 thagadaba horeba satra jingida thamning budi ahamada time management fajan haiba aduga masa toiba thabak to pukning changna thabak tawba aduga
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯍꯥꯜ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭रेꯁꯟꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ Little Master gi founder M Thoibana haikibada Rohen hairiba mahiroi asi pre-nursery dagi tamlakpa mahiroi ni imung manungi phibamna mahi tambada awaba kaya thengnabadagi school asina mahiroi asibu matam ayambada seneduna lagli amadi darkar oibasing piduna thamlakpani handak pangthokiba exam aduda school asina thamkiba thajaba asimak mahiroi asina pangthorakli masimak school gi maikaidagi nungaiba phongdokchari amadi tungi mahai masing tambada school asina angamba thakta mateng pangani haiki aduga mana class 2 ka luraga amai further studies central service ki exam samyam UPSC no wa parikha myam mana IS thara honarabsu IPS phangno honarabsu akhoi isa gi site di khoige nungsiba jabagi thada jabagi token oina physically mentally morally economically suppose hoidna tawni haidna media gi thongda ai thamoi sengna lauthul ekoli dana haijeri basini NRN 83 Fort Sol Income Tax Guwahati Assam gi Joint Commissioner Hais Robindro gi senthang makhada Yumnam Huidrom High School gi School Management Committee amadi School Management and Development Committee na sinduna Yumnam Huidrom gi akoibada leiba handak bosem na lauba class 10 parikha da position yaurakhraba mahiroi amadi parikha mai palakhraba Yumnam Huidrom Government High School gi mahiroi singda sel amadi achamba khudol pot piduna pukning thogatkhre ngase Yumnam Huidrom makha lekai community hall da pangthokiba mahiroi sing opagi thoram aduda athoiba mithunglen gi oiba warol piraduna Income Tax Guwahati Assam gi Joint Commissioner Huidrom Robindrona lenga ki mahiloi sang singda tamliba mahiroi singbu pukning thogatuna lenga ki school phagat hanabagi pandamda ngasigi asigumlaba thoram asi pangthokpani loinana mahimasing tambada thawa yauba sel thungi phibam phattaba imung singdagi horakpa mahiroi singda sel gi matingsu piri haiki Koigi Yumnam Huidrom Government High School se Government High School amadagi oina koina satra ji mamang chai da first division nipan yaure nipan mapan yaure hatta muktra ma yaure ko soina government school ji bo koina encourage to boina government school ji manipur dari keno tokthara abni ko se encourage am tokjaning bai tare ninghan na ba leitab to ai suwar ga joi hono da ba yadi habido like never say the attitude ai kai dong ida mai thi ba yadi habido adu bu su khanjara ga moi aniji mo koina khangka charaga aniji mo koina award bijabane ba koigi कोई इमुंग मनुंग की तरफ तकी NRL 83 की तरफ तकी पुला पुंजल लगा कोई नंगासी तमजरी जे कैश प्राइस में खरा पिजरे डिक्शनरी मंगा जीके मंगा माने पिजर का मैं खुलो तमजम चारंग हाई स्कूल की महरो मोइना आइना पैखासिबु एपियर तोबा ngamnaba गिदमक तखोना जरपदा कनागुम खरनसु इयाम्बा अदुगा इगी इमा अमदि ओजासिंगना पुकनिंग थौगतबिरे ओजासिंगसु खंगदब यारपदा अखोइगी नाक्ता लाओ अदुम तानासेन हाइरे अइना अरोइबदा हाइजनिंगबदि हौगलैबा नहासिंगदा अइगोइ ट्यूशन खक्तना माइपाकनि हाइबा लैते ट्यूशन नत्रबसु अखोइ ओजागी मयुंदा चत्तुना हंगगा अखोइगी खंगदबदो तानासे अखोइनबो अनिंगबा मा लैरबदि मदुगी लंबी अखोइ सोइदना थिरकनि ट्यूशन खतना अमता ngaइबा लंबी नते हाइ कुंबी तेराखा यूथ क्लब न कोनबा एरिया अमदि कुंबी वार्ड नंबर 1 दगे बोसेम अमसुंग कोसेम न लौबा क्लास 10 अमसुंग 12 फरख्यादा पोजीशन लौरखरबा अमदि सब्जेक्ट टॉपर सिंग ओखरे कुंबी तेराखा यूथ क्लब न सिंधुना कुंबी तेराखा कम्युनिटी हॉल द पांगथोखिबा थौरम अदुदा नेशनल टीचर्स अवार्डी केएस इंद्र कुमार सिंहा सनातोंबी ओरिएंटल इंग्लिश स्कूल कुंबी की फाउंडर नेशनल अवार्डी एंड Santa Kumar Singha, Kumbi Municipal Council के Vice Chairperson L Babita Devi, Social Worker Bobby James Wahengbam, SOES के Vice Principal S Kalachana President Member Sing Oina Sarukyaki, Thoramadu HSLC Examination, Lisingani Tarama Pandataret Super Position Tarakraba SOES की Mahiroi Wahengbam Sanamatum amadi subject topper amadi letter mark phanglakhraba mahiroi kunma thoibu sel gi mana amadi khudol potsing piduna pukning thogatki nakal amaromda Mothers Pride Academy Bisnupur register mamang क्वासिफाई की चटलिबा सही असigi HSLC परीक्षादा माई पालखरबा महैरो सिंह ओकपगी थौरम सु स्कूल असिदा पांगथोखरे थौरम अदुदा HSLC परीक्षादा 19 सुबा पोजीशन तारखरबा स्कूल असigi महैरो सिंह एन जेनो यावना फर्स्ट डिविजनर
Kuntaruk second divisioner ahum punna school siki mahiroi kuntrabu taramna okpaga loinana selgi mana amadi asamba khodol potsin piduna pukning thogatkhi. Mob violence na kaidonungda thaudok amagi achumba langlalanjing puthokpa khakngamloi achumba puthokna bagi damak lairiba laisangom laba wayal loisangda kaidonungda miyamna et apan pibiganu haina Manipur People's Democratic Front ki Secretary Sapam Samungong haikre lamdam asta thokliba tongan ba thaudok wathok singda mob violence ki Chatnabi Amalairiba asi Muthat Nabagi Pandam da Miam da Pausel Pigadaba Manipur People's Democratic Front na Puthokba Wall Foster ngasi Manipur Press Club ta Haunabi Matung in a launch Tokibagi Thoram da Party Asiga Secretary Sapam Samungong na Makataraduna Kudaki Oina Bitar Taubagi Hainabi asi Aikoi Kuding Magna Thadok Paga Loinana Wayal Loy Sangda Chatpagi Hainabi Thamsi Haiki Manipur People Democratic Front ki अकोई wall poster की थेम जी move violence ले पियु ले पुवेना हाइबा सिगी poster जी ngasi aina ngasi की 26 May 2019 सिदा aina ngasi कनो तौजरे release तौजरे मणिपुर द move violence की मसिंग जाम हेंकलपा मसिना अकोई की मणिपुर की समाज दा अकोई आवान अकाइब कयाम लाखुसी आईगी वाखलजु मसी कोई खतंग मयाम प्रजा मयामना खंदिबिरगा मसी अकोइना खर लेपा फगद्रा हाइना मसी अकोइ मुन्ना खंदर गंगतें मसी मुन्ना खंदमिना लेपसी हाइबा सिमतंग आई थमजनी ngasi launch tokhiba wall poster aduda mob violence lepiu mob violence dagi mioi bagi hakkalu amadi mob violence na achumba bichar puthokpangam loi haibana chingba pausal kya yauri makhata ba pau pizadringe da break amatang lauzari Admissions open for Modi University Laxmangarh Rajasthan School of Architecture and Town Planning School of Design, School of Engineering and Technology, School of Sciences, School of Liberal Arts, School of Management Studies, School of Legal Studies. 53% scholarship for Nordis students. For details, please contact Career Info Solution, New Chekon Road, near Bazaar, India, 841-3976-991. For more details, please visit our website www.modiuniversity.ac.in. Modi University. Kindergarten Montessori School affiliated to CBSE New Delhi, Sagol Bantakil Kolom Laikai, Imphal West. Admission in progress. Class 11 Science and Arts 2019-20. Admission criteria 80% and above. Direct admission, free tuition fee, free textbooks and free uniform one time only. 70% to 79%. Direct admission, free textbooks. 60% to 69%. Direct admission and free textbooks. 40% to 59%. Admission through entrance test. For more details, please contact Kindergarten Montessori School, Sagol Bantakil, Kolom Laikai, Imphal West. Break ki matungda makhata ba pau pizari. Haukiba April kuntaruk tagi hauduna yum palaba nupa nupi mari thambiganu haiba pausel purduna yum thong khoding changduna khutyak tauba chatkiba tompok ki khongsat ngasi loisinkhre khongsat aduga mari lainana tompokna ma ki khongsat aduna lamdam asida ahongba kharadi purakani khalli makhata na olakpa sahi singdasu tha amatang oirabasu miyam gidamak kathoktuna khongsat kaya pangthokani ma ki handaki khongsat aduna punne school amadi laikai sanirom hene awareness piki haina phongdokhi haukiba April gi tarik kuntaruk tagi Manipur kumbagi haiba tare tha amagi journey da yum palaba nupa nupi an hese aron mai thambigano government amasibu thinganaba akanba law amakak sembiu habagi paujin puduna tongan tonga Manipur gi phong kayam chacharu matungda ngasi me gi tarik kuntaruk kangadi yaubane do khongjasida miyam gi support tagi aduga tongan tongan ba organization sina support wibadagi khongsalase dumak mai pakna chachare haijaba tare aduga santokningi ba paujin jo adum yongna santoksare haiba tare Union Public Service Commission UPSC na Loba Indian Information Service IIS exam da mai palakraba kaksing makha lodagi Dr. Nongmaithem Rina ngasi representatives of lawyers
Kaksinna taram okre rol kakchingi mipun sangda pangthokiba Dr. Nongmaitem Rinabu taram okpagi thorum aduda Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India ge Deputy Director General M Madhuchandra SPI RBO Imphal ki Chief Manager N Nimai amadi Rol Kaksingi Vice President KSS Ibo Bina Athoiba Lengbirakpa oina saruk yaki. Thoram aduda IIS exam mai palakraba Dr. Nongmaitem Rinana phongdokhibada exam masi mai palakpada mangonda thoidokna yamna harauba karisu lejade. Maramdi hojik mahakna yamna maning tamna yaujariba journalism ki thabak asna hena mangonda challenging oiba amadi penjaba oi hayang government employee ama oina thabak tawrakpa matamdadi phajin punsinba mayam amana mahakna hojik tawjariba mayam marakta changduna criticize tawbagi thabak adumadi lepkragani khalubada hainingai leitana nungaitaba fawi haiki loinana mahakna makha taraduna mama mapa oibasing na machasingbu doctor engineer oheningbagum machasingbu journalism gi lamdasu midien changhan biduna machasingbu aphauba journalist ama oheningbagi manghanningi haiki government sector dasana matamda lakadba bondage myang andedi aina tawgudaba thokse only government ki favor da katangane aina public ki sector dasana ga kayamna abdi criticize tawbagi potumadi leiroi adugi area du khaluraga di ai tasene nuai tawba fawi ngasi nungtil pung ahum lom taba matamda Kakching Police Station gi manung chanba irengbanda Honda Activa tongduna lakpa mioi amaga deeper amaga thengjinabada khut thengjinabagi thodok aduda Activa tongduna lakpa mioi adu laikhidraba mioi adu irengbam hawairo mamang laikai dagi laisangthem Gamson sahi yankhai ga mari apokpa laikhidraba munal kawi asiba haksang police na lokhalaga Jenims ki miren sangda thamkhre Indian Red Cross Society Manipuri State Branch na sinduna tha asigi kunithoi degi nimit mangani chupna chatharakhiba SERB instructor training program ngasi loisinkhre branch asigi MG Avenue de labor office da pangthokhiba training program aduda tampaki oina Imphal East West Bisnupur Thoubal yauna Chingi district oiriba Churachandpur amadi Senapati dagi lakhiba mihut mari gi oina apunba training kunmari na saruk yaki loisinbagi thoram aduda athoiba mithunglen oikhiba CS Manipuri State Branch ki Chairman Dr. R.K. Nimaina Sathakhiba training program asida saruk yariba singna masa gi district singda hankraba matung Red Cross Society na lamdam asigi miyam gi dama khaliba amasung laugadaba thaudang sing adu soidana miyam da khangan bangam lagani haiki Rasa thong ka da bi general operating procedure ama sema de ai mari akade yen sane hose ai do da koi da oiro da ba eso ki de mari ke ini event of atomic disaster for the so we hospital te ba atomic energy ki dari buat for program da we ikut to dia Manipur People's Party ki Central Committee gi oiba mifam ama ngasi party asigi interim president L Apabi na mayai tangbal loduna pangthok khibaga loinana warep kya lawkhre haina party asigi general secretary administration gi serol amana hairakli cheroles na makha taribadi ngasigi mifam aduna tongan ba warep taruk yetnaba leitana lawki warep sing adugi manungda KCP Maoist na 38 suba lok sabha mikhal gi mamangda media gi thongda thamlakhiba athingba adu komthok pinaba haijaba Lakadaba Taranithoi Suba State Assembly Mikhalda Party gi Mirep Puthokuna Manipur Lengakta Saruk Yaba Ngamnanaba Hotnaba Yauna MPP gi Maikhum Upliba O Jugindro Amadi Miyoi Kharana Party gi Senpham Lana Sizinakhiba gi Mayokta Lepa Haiba Wafam Sing Yauri Nimpal na sinduna nomagi oiba social service scam amang ngasi kekrupa tapang thokre kem aduda member chama henbana saruk yaki kem aduga mari lenana Nimpal ki president TS Ibeyai mana Imphal West Leriba Nimpal member singna lakadoriba June 19 the Great June Uprising and Unity Day asigidamak ngasigi asigum laba thoram asi pangthokpani makha tarakpadasu lepa leitana tawkhigani haiki The Uchekon Youth Athletic Club Kongbo Uchekon na sinduna chahi asigi kosem na lauba
क्लास 12 की परीक्षा दा साइंस स्ट्रीम की ओइना अहानबा पोजीशन लौरखरबा माइकल अचोम अमदी बोर्ड ना लौबा क्लास 10 परीक्षा दा तरुक सुबा पोजीशन तारखरबा नैन्सी वाहेंगबम यावना मार्क वांगना फंगलखरबा महिरोय सिंह हराव त्यामना ओकपगा लोइनना अचंबा खुदोल पोट पीदुना पुकनिंग थौगतख्रे थौरम अदुगा मरी लेनना UYSC की प्रेसिडेंट कोनसम पोइरेसा मैतैना क्लब असेना कोनबे एरिया की महिरोय कयाना क्लास 10 अमसुंग 12 की परीक्षा दा मिथोय मिहन बंगमलकपा असि लमदम असिगे ओइना चाउथोकचनिंगाइनि हाइखि मैम संगना होनबिदना अइना आई अचीवमेंट तो अमंगम बने जो हाइजनिंगे अदुइ मथक्ता अइना हाइजनिंगबदी अइना होनगिबसे ngasai tamiba syllabus to phajana ai loina khangda ya de haiba sigi sida ai manual pandam je thammaga hona jarkhibane आइगे हता खना ngamjariba hata sona chambidna club sigi ahanba club sangabaga mar loinana asagi akhoi class 10 gi angang adigi 12 ki first division type se matung da खुनाई अमा अवोनब पुरकपदा पुन्ना खंथबा अमदि नैनबा मथौ ताई हाइना मोइरांग केंद्र की MLA P सरतचंद्रन फोंदोखरे मोइरांग केंद्र की मनुंगदा लैबा चहिसिगे क्लास 10 अमदि 12 की एग्जामिनेशन दा पोजीशन होल्डर ओइरखरबा अमदि चादा मरफुगी मथक्ता फंगलखरबा महिरोय सिंगदा पीबा अनिरक सुबा अंगौबे मेमोरियल मेटेरियल्स अवार्ड लिसिंगने तारामापन मोइरांग INA हॉल दा पुख्रेम अंगोबी मेमोरियल ट्रस्ट न सिंधुना पांगथोखिबा थौरमदा MLA सरतचंद्रन मखा तारादुना हौजके मतमदा चाउखटपा माई पाकपा मियोय अमा ओइगे हाइरबदी महिरोय सिंगना लाइरिक पाबगा लोइनना खंथबगी हैनबी थंबा मथौ ताई हाइखि quality may have the young in every queen and the palm say classroom situation has to be changed, school has to be changed, college has to be changed, the society has to be changed, thinking society, thinking classroom, thinking schools, colleges. See a part say. That is why as early as freedom struggle, the father of the nation in Haigo Mahatma Gandhi experiment with truth. Achumba I say Karino I say Tirage Dramana Masi experiment over say. थौरमदुदा मोइरांग केंद्र की मनुंगदा लैबा पोजीशन होल्डर सिंह मेलोडी मोइरांग थेम अनिसुबा पोजीशन होल्डर आर्ट्स कोसेम रिब्रास मोइरांग थेम फोर्थ पोजीशन होल्डर साइंस कोसेम पुख्रमम सुमन तरुकसुबा पोजीशन होल्डर कोसेम अमसुंग हुइड्रोम बेरोन मंगासुबा पोजीशन होल्डर आर्ट्स कोसेम अमदि चादा मरफुगी मथक्ता फंगदुना पास तौरखरबा महिरोय कुंथ्रा तरुकता सेल की मना मेमेंटो सिंह पीदुना पुकनिंग थौगतखि अमरोमदा HSLC examination लिसिंग तारामापंदा 13 पोजीशन होल्डर ओइरखरबा नोंमाइथेम जेरो मणिपुर यूनिवर्सिटी ना लौबा BA एग्जाम लिसिंग तारामापन जियोग्राफी की 7 पोजीशन होल्डर लाइस्रम आमन सिंहा अमदी बोसेम अमसुंग कोसेम एग्जाम लिसिंग तारामापन की फर्स्ट डिविजनर सिंह ओकपगी थरम अमा जॉइंट कमिटी फॉर फेलिसिटेशन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज नाचौना सिंधुना नाचौ अवांग कम्युनिटी हॉल दंगरांग पांगथोखरे नाचौ जिला परिषद के मेंबर TH दिलीप मैतई JCFDP की प्रेसिडेंट एन देवेन सिंहा नाचौ ग्राम पंचायत के प्रधान एन जादू सिंहा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर IS कोंथौजम TG हायर सेकेंडरी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल RK प्रमोदिनी देवीना मिठोंगलन सिंह ओइना सरुक याखी महिरोय सिंह द सेल साइटेशन अचंब खुदोल सिंह पीदुना इकाई खुमनबु उतखी अमदी पुकनिंग थौगतखी लैबाकता तुम्बा वाबा पॉलिथिन की पोटलम सिंह साइथोक्तनबगी पांडमदा NRN 83 फोर्थ सोलना सिंधुना डस्टबिन इंस्टॉल तौबगी थौरम अमा ngasi samuro kaithel da pangthokre थौरम अदुगा मरी लेना NRN हुइड्रोम रोबिंद्रो IRS ना प्लास्टिक की पोटलम सिंह असि लैबाकता तुम्दबा पोटलम सिंह ओइबना मसी साइथोक्तनबा मफम चाना लोइसिनबगी पांडमदा डस्टबिन इंस्टॉल तौबगी थौरम असि पांगथोकपनी प्लास्टिक की पोटलम सिंह साइथोखिबदगी सा उचेक अमदी ngana charubadagi sibagi pau kayasu thengnare amadi masina mahausa gi khaldasu kaihellabani aduna mahausa gi khal asi kaihandana thamnaba plastic ki potlam sing ningthina manage tawnaba dustbin asi ahanba wangoi kaithel da install tawkhraba matung ngasi samuro PHC amadi samuro kaithel gi akoibada dustbin sing install tawbani miyamna plastic ki potlam sing saithoktanaba hapchinanaba sizinnabiu haina haiki Bangoi da zukoina tawgredana dustbin installation program ama se tom TV na su yam phajana coverage to be given giving it back to the society have the society da akoi gi
कहीं ड्यूटी में लेटबरा रेस्पॉन्सिबिलिटी में लेटबरा करीगुम खरा कंट्रीब्यूट तौनबगीदमक्ता अदुगी पांदम अखोई सिमा खा चथजरपनी कैथेन सामरो कैथेन थोंगोंग लक्ष्मी बाजार कैथेन अनिजी जुंगगा मथंगदमु अखोइना लेकाय लेकाय दमनु गमु संगगे युंगी हाइबगी पांदम सिदा अखोइसे कंटिन्यूएशन होइना तौजरपनी Samoro Kaitel the dustbin install Taugadori Basigi Pandam, Kangminanaba awareness program Ama, Pangtok Labamatung the dustbin Yankairom Samoro PHC Amadi Samoro Kaitel Akoibata Kinki, Amarom the dustbin sing a sick Hilaba Lamdam Sigi, Mio Singna, Nungai Baharaba Pongdoraki. Samoro PICG MO in charge Mayang Lambam Sanjit Nasu Hospital Asida dustbin install Toba Asida Nungai Bapawi Amadi Makatana Miyamgi Pananaba Tabak Sing the Enrian 83 Fort Solna Taubangamba Oisunu Haiki Amukahana break Amatangalozari Exam pass to Bugi Haraugi, Dilatano, Unga Pami Dukarigino. Pamoyaga Scupunata Minradi, I like Tamatoge. Ayama Amtanako. Nangu, koi ibimga, like puneta minabatan berne. AD science stream pame, Aduga ko ichanto mina art stream. Aduga Manipuri science ka arts couple of tamina bayaba, a papa school amata sulate. A ko ichanto mina, I pull up some in the Natauri nebazo. Hey, Karino, hey, no, you don't worry to bar. Ha, no, any puneta minabaya is Kulina in the Tiva Saluris. In Fali Airport Manakta Leba, Changangi Usikundane. Advanced School of Arts and Science, I Dramaling Kaledra. Haribi schools the MIL gi subject kudimok loy na tambayare. Aduisu matakta tha ahum kudingi pre-medical check-up. Hey, nangu aduyam phaba schoolam phangaga nacha ani gi form lorok tridi karigino. Taso oisu apa mamina ti kai doroge. Say form. Lori en he. Kauna Liamadi Wana Saba Polam Singh, Uda Haktuna Saba, Pazaraba Laitingi Polam Singh, Nungbi, Manipurgi Puwariga Marilenaba Laiti Singh, Kabokang na Saba Polam Singh, Salai Teret Kilengan Fi Amadi, Northeast Ki Mafam Kayada Saba, Pazaraba Handicraft Ki Polam Singh, Pangbiragani. Plastic ki mapal tangbagi mahutta, Mahusagi Polam na Saba Potok Singh Sizinabiyo. Lengsin Biraksi Akom Handicrafts, a unit of Iraima Women's Welfare Association, Kongba Nandaibam Laikai, Kongba Road, Imphales District, Manipur 795008. Akupamarol Gidama contact Obirau 98632 43964 Natraga 9402 987076. Nauka Hearing Aid Center. Kumja lising Machapan Marifum Dodi Honachai Kuntramanga Hena, Notice India Ahan Hearing Aid Clinic Moine Lereklaba, Nauka Gi Infal Center Mahangjare, TV Marifon Konjel, Loinana, Nil Kongum from the Tabangam, the Awab Mayok Nedibinaha Al Kudimak, Wabi Rogano, Nauka Hearing Aid Clinic Nasimak Lension Directuna, completely invisible, water resistant, Amadi rechargeable Wedaba, digital hearing aid, Hapiu, Tabangam Pangalwana Badom Kangachana, Singles Powers, Tambio, I could lay from the Nagamapal Main Road, Pogay Sangam Lekai, near Community Hall, mobile number na 6000954159. Break matung taram nokchari amadi makhataba pausingda Mamangai Hauna Chatnaduna Laklaba Sero the Labor Kana Chawa Wangbrel Ahumna, Lengsenduna Ladiba Asithong, Tinglagani Haidana Pause, the York Pasiamna Labak Tibani, Universal Mothers Organization founder TM Razena Fondokre, Ngasi Manipur Press Club the Pangtoki Bapaugi Mipam Amada Razena Makatara Duna, Chahi Kudingi Pangtok Bagum, Hayeng the Gehoduna Numit Humni Chupna Satagadoriba Laitong Hang Bugitorum Asi, Labak Miam Yengduna. Handok Piu, Laisang Asi, Yankok Pamgi, Dr. Sarad Amadi Gopal Anina, Sakiba Dagi, Taina Dagi Hoduna, Laipam Asida, Laitong Hangbi Toram Pangtok Tuna Lakli, Makoi Lake Hidraba Tungda, Lake Hidraba Singi, Nupi Singna, Yet Narakpadagi, Laitong Hang Leroy Haibasi Yamna, Laibak Tibani Haiki. Kanaba, group ani Kanaba, Ama, Oisino, Hairiba, Numichimadi, Laitong Kambasari. Hang bidana lagi thorum pangtok pase laibak miyangi apa mani aduga sinjal langjari ba koigi chu apa mani adugi matung da moine case tonaba ranai keno tonaba iduna tawjesinu aduga liglam mama pirami ba ase laibak ki oine pirami ba singa se mapung phana hayeng hanchi se laithong hangbiu aduga miyam punamana
ꯈꯥꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯋꯥꯡꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯏꯕꯨꯙꯧꯗ ꯈꯣꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨꯅ ꯇꯨꯡ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯟꯃꯥꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯏꯔꯦꯡꯕꯟ ꯑꯋꯥꯡ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯎ ꯆꯥꯔꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ 200 ꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯃꯦꯝꯆꯧꯕꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯎ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯁꯪꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯎ ꯆꯥꯔꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯃꯄꯥꯎ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯃꯦ 19ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯎ ꯆꯥꯔꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯟꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯦ 28ꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯃꯦ 28ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ ꯐꯪꯖꯕ ꯊꯥꯕ ꯐꯪꯖꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯁꯥ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯦꯜꯂꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯄꯥꯕꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯄꯥꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯍꯪꯂꯨꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯂꯨꯄꯥ 3,000 ꯄꯤꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯏꯄꯥꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯇꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯃꯨꯅꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯐꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯏꯁꯇꯔ ꯆꯍꯤ 14 ꯏꯁꯥ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15ꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯦꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯐꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅꯖꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯇꯔꯅ ꯆꯠꯃ ꯌꯨꯝꯗꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯟꯕ ꯆꯠꯍꯜꯂꯨꯔꯅꯨꯅ ꯑꯗꯩ ꯊꯤꯟꯕꯁꯨ ꯊꯤꯟ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯟꯕꯁꯨ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯩ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯎꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯐꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯕꯥꯁꯤ ꯐꯥꯔ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯥꯔ ꯄꯨꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯕꯥ ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯨꯝ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯔ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯁꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯕꯥ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯕꯥ ꯄꯥꯎꯍꯝꯗ ꯆꯠꯂꯅꯨ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯦ꯫ ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯍꯟꯕꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯔꯩ ꯁꯪꯗꯥꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯕꯥꯗꯣ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯏꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯗ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 13 ꯁꯨꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯏꯃꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯥ 2018ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯄꯨꯖꯥ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯌꯔ ꯒꯨꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ 2 ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 200 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ
पोजिशन लौरबी सिंगी प्राइस असी लाक्लिबा जून मंगा लिसिंग नि तरामापन गी नुंथिल पुंग अनि दगी हौदुना थौबाल मेला ग्राउंड दा RRM गी तरामाथोय सुबा महौसा इमा निंगसिंग था लिसिंग नि तरामापन लोइसिनबगी थौरमदा यंथोकनी हाइरी राजस्थान की अजमेर लाइबा MDS यूनिवर्सिटी की योजिक साइंस एंड ह्यूमन कंसाइनेस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओइरिबा डॉक्टर असम जयंती देवी ने योग की लमदा इंटरनेशनल बेस्ट योगा मास्टर अवार्ड लिसिंग तारा निपान की अवार्ड पिरख्रे अवार्ड असी इंटरनेशनल योगा फाउंडेशन कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलुरु अमदी योगा यात्रा को लिमिटेड पताया थाईलैंड अनिन सिंधुना थाईलैंड की स्मार्ट स्टूडेंट स्कूल पताया की इंडोर ऑडिटोरियम दा था असिगी कुनमंगा अमदी कुंतरुक्ता तरेट सुबा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल दा खुसिनरखिबनी अवार्ड असिदा साइटेशन अमा मेमेंटो अमा याउरी डॉक्टर असम जयंती देवी इम्फाल की कैसामथोंग होदाम लेरक्ता लैबा हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर असम इबाटोम्बी की मचानुपीनी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थौरमगा मरी लेना लायंस क्लब ऑफ थौबाल अमदी लियो क्लब ऑफ थौबाल ना IRDEO वांगबल गा खुसमनदुना ngasi IRDEO वांगबल गी DDU GKY ट्रेनिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स द उचारा कया थाखरे लायंस क्लब के मेंबर कया अमदी IRDEO गी ट्रेनिंग कया न सरुग यादुना पांगथोखिबा उचारा थाबगी थौरम अदुदा लायंस क्लब ऑफ थौबाल गी प्रेसिडेंट एल मर्जिद कुमार ना फोंगदोरकबदा लाक्लिबा जुन थागी तरुक्ता मालेम पुंबदा पांगथोकदोरिबा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गी थौरम गी मांगोइनेना मेयामदा एनवायरनमेंट कन्मिनेसी हाइबा पाउजेल अमा पीबा ओइना उचारा थाबगी थौरम असी पांगथोकपनी चाबयाबा उहै पाम्बी हैटुब थैबोंग चोरफोन हैनो योंगसाक अमदी संप्राय यावना मखल कयागी उ पाम्बी चामंगा रोम थाखी मणिपुर साहित्य परिषद थौबाल डिस्ट्रिक्ट वांगजिंग की तरातरेट सुबह मपोक कुमोन थौरम लाक्लिबा मे 13 गी नुंथिल पुंग अमा ताबदा लमदिंग वांगजिंग दा लेबा रॉयल एकेडमी गी संगलेन दा पांगथोकलगनी मपोक कुमोन थौरम अदुगा मरी लेनना तोंगान तोंगान बा मसक नाइबा आइबा तरुकी लाइरिक सिंह फोंगनी हाइरी लांगथबाल कुंजा अवांग लेकाई दा लेबा हाइबोक चिंगदगी लेबाक कोटपदा अरिबा मतमगी बोम अमा फंगले ममांगदसु असिगुमलबा मखलगी बोम फंखिबा लेख्रबनी बोम अदु सिंगजमै पुलिसता सिनरगनी हाइरी मोरे पुलिस कमांडो अमदी निफुमदो सुबा आसाम राइफल्स के अपुनबा कांगबु अमना ngase ayuk pung 10 minute 15 adwaida more ward number 3 sunrise ground manaktagi aina thingkraba lal holu pele ki active member ama fare faraba miyoi adugi mamingna ningthozam sanjoy alias mairaba alias maira chahi 38 apokpa ahanjaw kawi thawbal district ki arong khunau dagini haujikna lieutenant colonel yaima koba amagi कमान मखादा सेल्फ स्टाइल कैप्टन ओइना एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट दा चीफ ओइना थबक तौबनी फारबा मियोय अदु मोरे पुलिस स्टेशन दा सिनख्रे हाइरी महाकुमजा लिसिंगनी अनिदा लाहोलोप असिदा यावरक खिबनी फारबा मियोय अदुगी मथक्ता मखा ताबा आइन गी ओइबा थबक सिंग लखोटननबा मोरे पुलिस स्टेशन दा सिनख्रे हाइरी इम्फाल सिटी मनुंगदा थोनिंगदबा थौदोसिंग थोक्तनबगिदमक डिस्ट्रिक्ट पुलिस इम्फाल वेस्टना लौखलकपा सेक्शन थौरांगी सरुक अमा ओइना ngasisu पाउना अमदि थंगल कैथेलदा लेबा होटल एम्बेसी होटल जेएम होटल एवेन्यू होटल पोलो होटल नीरन लॉज प्रिंस लॉज होटल सिरोय होटल ब्लिस होटल गायलॉर्ड अमदि पाउना बाजार न्यू गेस्ट हाउस द इम्फाल वेस्ट कमांडो बाजार यूनिट ना रेड चथखरे इम्फाल वेस्ट के एडिशनल एसपी ऑपरेशन एजी शर्मगी लुचिंग मखादा नुमितयुंग मतुंग पुंग मरिगा मिनिट 10 दगी पुंग मंगागा मिनिट 15 फाव चथखिबा ऑपरेशन अदुदा होटल सिंगी काका चंगदुना लेरंबा मियोय सिंग मसक खंगदोकपगी थबक चथखी होटल एम्बेसी दगी नुपा अनिगा नुपी अहुमगा मखाताना वेरिफिकेशन चथनबगी दमक लौखतुना सिटी पुलिस स्टेशन द सिनखी अमुकसु ब्रेक अमतंगा लौजरी Open for sports and academy combo courses. Private Sports Academy Guwahati amasung Damayanti English School Moniari Tinialiga yanakibagi matung inna Manipur amadi North East ta leiriba class 10 pass tauraba 11 tamningba 12 pass tauraba graduation tamningba amadi class 3 dagi 7 fauba makha tamningba mahiroi singi selection test pangthoklagani. Football, athletics, taekwondo, karate, zitkundo gi mahiroi taragani thoi lauzagadori.
Lakliba Zungi Tang Ani Ayoki Pung Tare Taba Matamda DK College Playground Mirza Guwahati da Pangthokadaba Final Selection Test Asida Mahiroi Singna Yaubiba Yaragani. Akupa Marol Gidama contact Tobirau 700-523-5638 Natraga 8011-560-148. Water Revolution by Lamjingba Group, Kangla Packaged Drinking Water, a unit of Lamjingba Group na Manipur gi miyoi khudingmak haksang fana na da yektana lehenna bagi pandamda miyoi bagi thawai ni hairiba afaba ising phanghana ba hotnajari liter kun gi jar asi subscriber khudingmak ki yumthong khudingda phanghana ba hotnajari taru tananba mahusadi gi thokjarakpa ising loduna sizinari ising asida kanaraba mineral hapchinduna matam sigi khwaidagi faraba khusu khulaina process tawduna pack tawjari sterilize तौरबा इसिंग पात्र सिंग हपचरी सब्सक्राइबर ओइबगी खुदोंग चाब सिंग अदुदी अदोंगी युम फाउबा इसिंग असि थिंजरकनी रजिस्ट्रेशन हेक तौबिबदा इसिंग थन्ना यावरबा जार अमा पिजगनी था अमदा 30 जर्स 600 liters पिजगनी था अमगी सब्सक्रिप्शन फी लुपा चनी यांखै खक्तनी सही अमगी लौबिबा मतमदा था अनिगी सब्सक्रिप्शन फ्री दा पिजगनी सब्सक्रिप्शन टाइप था अमगी लुपा चनी यांखै था तरुकी लुपा लिसिंग अमगा चामंगा था अहुमगी लुपा चत्रे यांखै चहीगी ओइना लुपा लिसिंग अहुम खुदोंग चाबासी मेगी तारीख 19 फाउबगी मनुंगदा लौबिहो कांटेक्ट तौबिउ 8257888737 ईमेल lamjingbaKanglawater@gmail.com ब्रेक की मतुंग मखा ताबा पाउ पिजरी एम्स अमदे देसाम ना सिंगजमै ठोंगाम लेकाय द टोनी कोचिंग सेंटर की मायोक्ता लेंगा की माइकई दगे लौखलक पे इंक्वायरी वायरसन अमा लैट्री फाउबा मतम खरा कोचिंग लौबा लेपनबा फोंगदोखिबा वाफम अदुंगसी एम्स अमदे देसाम ना फमखिबा मिफम अमना हेना चेसिननबा वारेप लौख्रे हाइना एम्स अमदे देसाम गी अनिना पुन्ना थादोरप चेरोल अमना हाइरी चेरोल अदुना मखा तारिबदी ngarang Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada Johnstone Higher Secondary School da English ke utilize oza oina leiba ar ramsagi oza laifrakpam tonina phongdokhiba wafam adu masagi maran kupsinaba phongdokhiba wafam ni hairakli Miss Panachi ki ahan badanar sab tarakhabi amadi Maharashtra laingak na best social worker ki mingthol Pirakrabi Thangzam Kazal ngasi Imphal gi Tulihal Airport ta harau tayamna okre Miss Panachi gi jury member amasu oikhibi Thangzam Kazal mahaki lemhoriba tungi punsida tongan ba mingthon sing phang naba hotna khigani haiki Nongthombam Films ki liching makhada Linthoi Chanuna puthokpa amadi Sanaton Nongthombamna lamjing lamtakpa Manipur Feature Film Chanu IFS 2 gi yaifa thoni thoram ngasi nongmaibung ayangpali road ta pangthokre film asida Gokul Bala amadi Somana maroiba saktam langli thoram aduda wangangladuna film asibu puthokli ba Linthoi Chanuna Chanu IPS 1 da Somana loriba character aduna langlambadagi lyric lai suda mai onsilaktuna IPS officer ama oirakhibagi pauzal pibani amaromda Chanu IPS 2 asina Khudong thiba taraba miyoi singi video amadi photo namduna social media da thagat naba hotnabagi mahutta khudong thiba taraba miyoi sing adubu hana mateng pangbigadabani haina pauzal piba film ama ohengadori bani film asigi Khutangda piriba pauzal asina miyamda achauba ithil ama pibada mateng ama oiragani haiki yamna like laishu khara thawai yaudaba nupi masa sing hoiragasu nupa masa sing hoiragasu adugi marakta like nithijana paraga pukning hakchang yauna like mahi masing tamagadi ekoi afaba mi oirei haibagi message sama ai film aduda ai Chanu IPS hairiba title asida pijari basi ekoi like padingam daba somana like pakhalaga IPS am irai line oikhibodo adugumna ekoi gi samasta angang singsi like laishuda thawai yaubagi message sama aina pijaningi film sida gidi aina khanbada yamna Samada aina samadi haibadi ngamde adubu 70% muki changde ai kanaba piba ngamgani haibadudi ai khanjai Maniwat Club ki General Body ki mifam ngasi Imphal Hotel ki Siroi Hall da pangthokhibaga loinina club asigi nauna thau pugadaba sing khankhre nauna khankraba sing adudi president oina TH Arun vice president oina RK Amarjit Subhas E amadi general secretary oina G Boni Sarmani Hauzik amuk sanabagi pau phangbigani
Mari Suba Pandit N. Khelchandra Memorial Laiteng Thanghai Competition lising in Taramapan ngasi Uripok Asom Laikai Basketball Ground Community Hall da Pangthokre Pandit N. Khelchandra Singha Charitable Trust Uripok na Sindona Pangthokba Laiteng Thanghai Sangdam Naba Atuda Cultural Forum Manipur President Professor Dr. Huirem Bihari Thangta Loisang Sana Konung Advisor Padmasri R.K. Achaubi Sana Amadi NKSCT gi donor and Jatrana Thauram Mapu oina saruk yaki category ohum thokna khaidok tu no pangthokiba sangdam naba adu da sanaroi kunmanga rom na saruk yaki sangdam naba adu pangthokpagi matang da trust ki member Ranjit Adhikari mayumna Thanghai Thanglon Khangdana Laiteng Thanghai Highway Yaroi Masi Kanthokpa Yadraba Amani Thangtagi Mahai Asi ngasidi miyamna pamnarakle adubu sanabagi changdi yamna watli masi hengat hananaba hotnaba tangai fade haiki tani maru oiba yamna tawdolna fadana hanba horbada takhalakliba satra khara makhut chalaba hayrakba satra amana leiteng thang haibase tangai fadaba amani leiteng thang phajana haiba ngragadi thangi atupa marol thongloi thangi thanglol thangloi adu masi khanan namki damata manipuri thang tagi nauna bulbul bangai boisingda masigi khanaba masigi maru oiba khanan namki damat masigu hena tamning namki damat lewa ase thang ta ase marata na murki namki damata darsasin sinjeraga Tentha Khongbal Welfare Association Takwa Tentha na sinduna tha asige tara ni thoidegi tim kunthra humdoina sarugya duna Tentha Khongbal Multiplex Ground da Satharakhiba Takwa Trophy lisingani taramapan gi ngasi sanakhiba ahanba match da CPC Lamdingna ayang laima Tentha bo panjal taruk amada maithiba pikre ngasigani suba match da A square B patsoi amadi Lipson Luang Sangbam na panjal mari mari sanaduna draw oikre Manipuri Imagi Sangdam Nampam Oiba Nasa Singh Maichon Charangpat Mamang Laikai na Sinduna Market Kumapandagi Hauduna Charangpat Mamang Laikai Polo Ground Satharakhiba Ahanba Maison Trophy lising ni taramapan 7A Side State Level Open Football Tournament gi Champion Maira FC Texam na oikre ngasi sanakhiba match da Maira FC amadi Bolero FC singzamai animag apiba matamgi manungda panjal amata chanaba ngamdabadagi tie break da Maira FC na Bolero FC bu panjal taruk manga da maithiba piduna tournament asiga champion oikhibani ngasi losinbagi thoramda Khangabok SC gi MLA Okram Suraj Kumar na athoiba mithung land wangkhai gi SC gi MLA Kaisam Mega Chandrana thoram mapu aduga Charangpat Jila Parishad ki member Fairoizam Heramani Wangkhem Jila Parishad ki nominee member KS Soba Maison ki advisor KS Premnath amadi tournament adubu sponsored taurakpa tongan ba farm singi mapu singsu akhanaba mithunglen sing oina saruk yaduna mana mathum sing yen thoki tournament adugi best discipline team Deni FC Herok na taduna selgi mana lupa lising ahum best player Bolero FC gi Falguni top scorer Maira FC gi Sahidur best goalkeeper Maira FC gi Bisorjit best defender Bolero FC gi Sandeep Best striker of the tournament square Patsoigi Mahesh amasung man of the final match Maira FC gi Gauro na taki ngasi nung tilphong ki pa pause singi moroi ba pausing amuktang punna khangminasi Kanglaipak ki Maira angang ama sikhibagi wahogda Mother Care Children Hospital da miyam na akai toy thogan kre Drug ki policy semduna Manipur gi naharol sing mayai kaban nisadagi kannaba thabak paikhatlagani Director Uttam Dharma haibasi mi amana magi tofom thokpa sing tawba duni Radhesham CVI na miyoi taruk phagatle Kangla Pau Mother Care Children Hospital Research Center da pigliva angang ama operation lawyer ga mayum da hankraba matung sibadagi hospital gi thong thugai kre State ki oina drug policy ama semnana ba thabak paikhatpa hore Uttam Seraugi khana chawba sanglen thonglon sinba janingde Paukzel President Ramnath Kovind na Narendra Modi da sarkar semna barton tawkre Dharma haiba simioi ba amana amagi tawfam thokpa sing tawba aduni Radhesham Mob violence na achumba puthokpa ngamloi Samungau Operation loirba matung angang sibadagi irang thokre
Pandam Khudongchadab kya leibana ngasi fawa Manipur da drug policy semba ngamdana lagli Uttam Mo violence lepu haiba wall poster phongkre Mara leire haiduna mi bu hekta hatpa yung kai thugaiba tawgumsi mob justice lepasi Nandeshwar Serau da leiba khana chawba wangbren gi ira thawni bada mioi kharana sendal lambi chathare UMO School gi berenda semjin kre Isako Aroibada Moroiba Pau Amukhana Angang ama laikhidabagi wahauda Mothers Care Children Hospital and Research Center da irang thokre hospital akai atoi nangkre Laima Pokpam Public High School da lenga ki mahailoi sangsing hingat hanana ba lengak na laurakhiba khongthang chauna mai pakpagi mami tare Tengnongpol District ki manung sanba Konaitong Village nauna sabayum ani makuta khutlai matik chana paiba mioi kuntra romna thugairam le Bosem amasung kosem na loba class 10 amasung 12 ki parikya da makok mathang takraba amadi mark wang na phanglakraba mahiroi sing pungning thogat pa leptri Amadi MPDF na mob violence handana na ba miyam da pausel piba wall poster phongkre Hauziki di Times of Manipur ne pizza numidang ipang matang sa loisinjare mityang tabiri pa punamapu amuka hana khurumjare